Sauti Rumba. Fofona Bangali, unasalimia na Taja Pen. Wapi ya Gwata Mesinga. Hatitoka paya, moto wapotea mbali. Analungina ndego bya mukama tigarobe alungina ndego bya mukama tigarobe anamira mupondo amira mupondo Anamira mupondo, amira mupondo, Lona wiri Sami mulu chunya tawinyo mabe, ana winyo mabe. Sami mulu chunya tawinyo mabe, ana winyo mabe. Hani jogo kelo kama, jogo kelo kama. Ani jogo kelo kama, jogo kelo kama. Rebecca Ugu, wapi J Yarkibi. Ayae karo, karona. Amenyigiarama Sami muto batata vinyo mabe, Tony na vinyo mabe. Sami chunge butata vinyo
Bazaro ni jiwe ni jochuru jiwe. Asante sana. Omarinas. Boda Musinga. Baba. Miende turicho. Mati yenyo. Mine wakeini manaka. Ha? Ubroi. Bas, nyakane yanya matino kunyani no mboki yenyo tukimomora. Waero chiwo mich. Ya. Koro suba no tingo zawadi moro matin ne tun. Abelo Tik Junior. Ha? My manager waka wandani. Erego. Chungo hapo. Mitoni zawadi mare. Obede zawadi moro. Na toni wan makura wero kari. Kigwer madi wero matoni go ingeyo. Tunya ye ma chuchi ma ke zawadi. Kwenda kijawa toni wewe. Rio mishara kuma wapi ndio tuende kazi chama chiwo baka bas ko shuru ko cha ko ani ko piano Ndiema chuka kwa sema kande ko wan wo rane toni indira ngawa anan baka ba jugo ke jawa tuone kazi No. Actually, machalo UAO. Sorry, machalo. Anyway, come on. But Tony Yellow to Jiwara Resande, idol. But Spogo don't kill manager anymore. Kikisha Niki a very special guy. Manoki Songo. Anaitwa Tony Ogenya. Ogenya a very special way because ladies and gentlemen, Kumakuru Wachopini Wadolungo, a very special guy. None other than Kevin Ogenya, the bulldozer mwenyewe. Bulldozer mwenyewe.
ndoja ko kita nitie na Mario maiticho kairo huyu kwa mgato kendo ogimiel to gini ngowang gini to gimiel to gini ngowang aneno gi mano kubas dendu chale agwata manager Tony wodo kinyo wero ni tijini tek kama nango owada uru mama ka gidwa biro konya tich to shida ni gani wachiw ge jiwa gitito gibo biro go gisade ginusu ero kamano aniluonga ni Kevin Ogenya ng'eny ji ong'eya nikech an jagemka awuok skul Nyakwatha ero kamano mano manager mar band kaito na wacho ni kaka wadino mana mowacho pe level mamondo kono wachaka gi piny mogi kawuono last time wachaka gi malo matin koro iwacho nyingi yani ibuogo to iwacho nyingi mana kaka wachako ga doge koro kawuono wacho ni band timo ji mang'eny wayiere uru gima ng'ato timo kata timo manang'o mano medo ng'ado madhum sawa koro wabedo go tas ng'ama go jega go wika ng'ama go yega ge mano tich we kae de gimo ke tich adwani moso jogo tiwacho nyingi tadwani an maweti go toni adwani go yeke nyingi gitamiae keli chogo jawiyoma maler yeso maler doni toto maler doni nino maler sigidia mano mama pusi ebi makofi ya tori mera mawe sudani ya sembo ero kama no buda sembo kono baba bejadi gogino goga gino ni juo go ke la kala go ni juo go ke la kala sigidia bas kanyo wasudo kai to kae engineer wan gi jok moko mabese tiyo to kendo giluoro tijgi kapo ko wejo wan ka gi jok bunde machelo bilo ni local tourist en je bunde ma no wari introduction e lele mugi jaro ere won bunde gi woni wono ri piano mapin gi mamalo gi mani diere in mekuongi ibog na gita kaito namba 2 bogi namba 3 bogi koro wachak gi ite chunyo kudwari ne une wino bogi na paro ka wabiro kodi gi Ndiema ka gima ne timo dalani okadwa lando boga Mika initie kia moja ni kutoka huko kumona diti ni unaona madufuru ni kwa mageta shwa piano jale elonga kitodoche anahudu jukiska ero kamano toni korokori yugu yugika maya take choro rent biane biro giginda ya ubiro one by one okipani yoka kendgi mi microphone warga nyango wat nyinge ma band bisa complete band majogi chiemo kendo choro gi nying toni chama ngane Samuel Olo au Kalego Mbaga pero kamera wurumbaga mi jama chelo jawaya mi indi wacha kamera baga wunu ji mi yembe ya mano ja pesa chadi ya kamera bujo ko ngara wacho nyinge ya somo piano be ani lunga ni msela wudo kinyo to mada lawa ilo to ni mara di mara boro okita aya sila mora ya no biro kamo ko ni ro ko be ra mi nga mo ka ro mu watoki huo wewe baba ine jatelo kiyo gikitodo piano lalo wewe ri puno smile ngono kinyo nya lego bompe ko chumto miya wewe to pasoga age jakitie ogijo wewe aya nikaja luko wakade nikaja wani gidan sasa kane de bado wani wakele da sasa kama na kwa lemo
sasa biro. Wan gi producer mwenyewe iluongo ni Sauti Rumba. Elka. No, waya kai Sauti Rumba wudu manka. Sauti moro na lofare ko sawa chawa. Welungu matoke kia Sauti Rumba. Sauti Rumba. Ewon. Mano go piano. Sauti Rumba. Twende kazi Sauti nikate imano. Amosi nyitendo oyimore lukendo amor kabiro ka iluonga Evans Otieno thum tilonga notice Sauti Rumba an wuod Nyakach Tony en osiepna kendo my client amor kan kodu ka gwedho ingeni mdo so noga thum gima ji ok ong'eyo ni chandala tawe nange ni bwana Ronaldo fadeyo ingena wenu wajok yora reyo sani bani luki biro kata ngene okijeting pesa ndio fukumia pesa mengo kadwa 1000 niambia mitingo momi ni neno nako da noro la rio kairo mia live producer anonge kwa okibi anakoni digo lo kwa na this guy is great wapi makobe huko mwana mzee man is a great producer omena to mtimedo mtimedo to shikidia kude ya makuru producer nika tawere aya go producer when the bed wage wewe kete golo wachi achoka tu ito kutoka hiyo mahali Yes, mano producer maduong kendo wagene kendo waere. Kwa kadang watch matin about jago no. Usiwinjo thumbe mang'eny mochakore chakane otis Sauti Rumba. Mano ngene jago no endo ene moloso no thum mani luongo ni producer maduong. Kendo mulo producer maduong. Omulo kako nego mule. Dansas changen dansas. Ngene miele band nani. Ubelo mako dansas kujeni dansas mora kuja. Stop that. Unasema jina, wapi ile microphone? The other mic, where is that mic? Ongea na hii, tumia jina. Dogo white. Wapi makofi ya Dogo White? Is a great dancer all the way from Congo. Madam kuja, Nyango kuja. Upatie microphone na Nyango imbe wewe ya. Hi guys. Hi ladies. I'm Irene from Siaya County. And where are you going main from? Amina Machelo. Karibu sana, that's a great dancer. Haya baba, karibu ndani ya nyumba. Hapo vipi? Poa.
inaitwa kachumbali. Wapi kitungu? Kachumbali. Wapi kitungu? Ladha ya warembo. That's good, that's good. Kuro nyingi kende. Uwa mutu ngamago yonge. Ito ato kwa shira ngamabiro iti yonge ita ito. Kuro ita unaitwa. Ita. Okanya fulo nyinga nkechoka neno chuma dwa nyewa. Basa neno chuma dwa nyewa ito ntiki muti mo maracho. Ingeni mai manyo misara kini miel mai kaka mogo donjo. Onge gimane kaka nyako miel kama hii biro kaka ino mari na idol ibiro bayo kolgitoni. To jaodi muda go na nyango ni miel ka no miela ina mo mielo ni. Kato kubiro tuko akibebu kongo yangu ni noma. Migongo yangu ni yangu. Migongo yangu. Ngeno sema ndinge onge gimidwa temo. Sema ndinge akibebu nasikia mgongo. Migongo yangu ni noma. Akibebu. Toka ato temo kama ngani motimo kali kako temo ngane. Kaiti nko ngizi. Kwa to. Akibebu. Niko na otuo guru no kisho tuo guru kisho ndio na otuo guru kisho hili. Ni ugonjwa wa guru. Logo. Kaidi burada ageot. Dagosa degi nusini ni mgongo mbaya. Mgongo mbaya gigimi ni timo cha. Gigimi timo kikade timo nyakelo mimi timo kengato. Samaronga to sema ke video kete status. Kaidi ndiko ni mgongo mbaya. Mgongo mbaya. Dago. Yes. Wapi makofi mrefu? Wapi makofi yake? Walungo wamachela, walungo ndio gai. Kwa kitola uta mwana go banjo sasa. Nikatupa pale hakuna shida. Tupa chini. The microphone na wait chini. Wait. Shop. Aba. Wapi duru yake wewe. Muya. Kaito ni tiki mogoyo pinka. Emaneno. Ogoyo. Kaito ibio dako 100. Ni ma yuru dudu kini tumia kili ditim dako nonade. Ine beti. Tokai mara riyo. Idu wangeya ni ngimanje maranga ni ngimalichi. Uwe ni akumia likiwio na nupeje wa miyami microphone ito winjo. Microphone baro ni kucha. Kongo boy. Chukua mic ni kuulize swali babu. Nimeona umedaza hata kushinda kila mtu kwa hivyo unapewa promotion. Shika mic iko pale. Hiyo. Kakangu unaitwa nani buda wangu? Naitwa YT. Naona kwa mkato na hata kwa video kesi ndani na nje na hata kutumbuishana wewe ni hali ya juu. Kwa hivyo mimi naona YT unapewa pesa. Unataka kukufa.
Kwa hivyo mimi naona kwa hii kitu unafanya kabisa. Hii mama watoto akikupigia simu akwambie mama wino mama mother-in-law wako hapo mahali penye una dance karachonyo dance na heshima utadance aje? Maana wajiki Kiswahili waiti yani imezo unataka kuwekewa udansi ile Nairobi style. Haya, wacha tukupe time tuone vile itakuwa, and then within 2 minutes nataka tu welcome Ndiema apige muziki tuwe na wageni. Sawa? Yes. Tokuma wetu ndugu wele mwa Nairobi. Kama tiko kiwelo tu wako Ndiema. Sawa? Waiti twende kasi. Yes. Agwata. Nairobi machunyi dwaro chunya yomba kusoma yeye chunya yomba twende gole ke machina dwaro jo Nairobi ki kombulu jo haya twende chapa kazi kati watu mbele saurumo karibuni wageni madam gimikudo na mbona timo kadwa lando niwacha na jabari kendane me longe shida wadi dak twende kasi baba karibu. Okay, erokamano anilonga ni Kevin Osano ajaka bondo kaspol Homa Bay County erokamano mai kori woka kod gima kwa ngatiacha. Yes kwa social marwa hivyo bana italo kwa social kabisa 2000 erokamano yenya mimoshe mwa machelo karibu Aboso ilunga nge Bernard kata lakini unga ni coaches maja mera ai ori majigi midwa ya chulo sani coaches baba ngeli witiga gira robi koro kadwa gweyo kawuono ang'eyo baba erokamano coaches yeah Hello. How are you? Wewe ja piano. Kimesomba to tigiwi. Mamu.
Sherry Lakinyi. Anyaka bondo mage wetega. Mam, tomara kodi no nyinga. Basi kama karibu mheshimiwa. Hello. Unade jo kama. Kwanje baba. Amor gi budho machalo kama. Nyinga jora modhiambo. Wuode kabondo kasipoi. Manya mera mago wetega. Anta japuonj. To Ndiema ni tusiepona kinaero thome. Ochuo mi. Imadwa na koni mwalimu, ito ndio kwa kuwa mangeni kiti mwalimu chamo meshara tujitonga ni ungo yuma. Ka 1000 imia yoga lo yata miotoni. Walimu ndio pesa twende kazi. Asanteni sana, mbarikiwe na muzidi kuwa na sisi. Coaches. Wabu ya geli mimi, Omari. Shikilia. Kwa kama mtu upone. Yes. Nitie wendo mwa kwa luongo. Assistant time room. Manena assistant manager. Otie watu wengine naye. Haya. Ukija Lueti anasomo. Wewe. Bidwane kwa Ndiema. Amuono ni? Hello. Yes. Naitwa Dogo Nelson. Najua Kenya ukwala jadi makiaya. Dogo ngea. Kuroka kwa timu gacha. Kikaja. Kigoi. Nelson, kimaeri kwa na chia ndio kiroko ngacho. So I want to appreciate that. Yes. Awia nyasha ugwe na hiyo kama na wewe shikilia. Wewe sineno Nelson. Mimi ngani sile nimeachia neno mfano. Anu ndio ndio kwa yangu. Ya Omari. Yes. In a very special way now. Yes. Yeah. Wanaka nikaitoni Ndiema donge. Tuko hapa kwa ajili ya Ndiema. Kuna ndio wake in a very special way. Maka uone ni. Sasa tunataka kumvalisha in a special way. Hapo kuna wambia ndio kama ndio sawa. Koro adwano ni jobundege. Gijana maragano ka ugimo tembo. Yes, nataka udhikare. Kai tukoro.
Yes. Maburo miel matini kendo to nyaka wadigi chike mabungeni timore sani sawa. Nyaka wadigi chike ugene wadgi gibiro ni COVID-19. Nyaka wadigi chike go idagi wan waunge telo. Mara riyo nyaka beto gi chiem maluokre edagi bugo kendo miyo sani legri goyamo rudulaki yolga midwaro chiwon moro walo bigo bayo. Yes. Ani jugo kelo kama, Tony jugo kelo kama, oh. Masi Ajiba.